Dobrodošli v oddaji Bled na dlani. Vse se je začelo z blejskim sirom. Kolektivna blagovna znamka Bled Local Selection ali Blejski lokalni izbor danes, 2 leti potem, ko so v Turizmu Bled začeli s tem projektom, vsebuje 24 ponudnikov z 59 izdelki in jedmi, za katere so nedavno prejeli uradne certifikate. Bled Local Selection ali Blejski lokalni izbor je kolektivna blagovna znamka, ki jo je zasnoval Turizem Bled. Namen blagovne znamke je poudariti in izpostaviti prepoznavnost izdelkov lokalnega izbora. Na Turizmu Bled smo z znamko Bled Local Selection pričeli pred dobrimi 2 leti in sicer čisto spontano. Prišla je pobuda, da bi blejski sir nekako skupaj, na skupen način predstavili svetu, da bi embalažo skupaj oblikovali. Naslednje leto so še tako naprej čisto po navdihu prihajali novi izdelki. V lanskem letu 2019 smo pa ugotovili, da stvar ne gre več tako zelo po navdihu, kar prid, ampak smo mogli reči, zdaj pa moramo malo vedeti, kaj je res kakovostno, kaj je to res blejsko. In smo v bistvu začeli sodelovati z eno strokovno ekipo, z dr. Tanjo Lišnik-Štuhac, z dr. Janezom Bogatajem, kjer smo pa postavili sistem certificiranja in na današnji dan smo pravzaprav podelili prve certifikate. Certifikate so podelili ponudnikom rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter gastronomskih posebnosti. Prvi certifikati so bili pa podeljeni res tistim kakovostnim izdelkom, ki so se prebili skozi res strogo sito ocenjevanj. Na vsa 3 ocenjevanja se je skupaj prijavilo 128 izdelkov in jedi. Danes smo pa podelili certifikate 59. Blejskemu siru, ki je bil povod za nastanek kolektivne znamke, se je pridružilo kar nekaj lokalnih jedi, pa tudi pijač. Tradicija naše kmetije je, da delamo iz generacije v generacijo pri hiši žganje iz stepk in iz drugih sadežev, ki nam jih narava da v določenem času. Blagovna znamka Potičnica Blejski otok je nastala že leta 2012 pri prenovi lokala na Blejskem otoku. Ponuja širok nabor slovenskih tradicionalnih potic, ki jih pečemo na otoku, na očeh gostov. Kategorija, ki si nedvomno zasluži certifikat kolektivne blagovne znamke Bled Local Selection, so kakovostni pridelki, ki nam jih ponuja blejska narava. Pridelujemo te različne sorte sadja. Ker pa na drevesih ne raste vse samo prva kakovost, so se pa tudi odločili, da določeno sadje tudi naredimo izdelke iz njih, to se pravi jabolčni sok, ki ga pakiramo v več različnih embalaž, in pa suho sadje. In pa tudi jabolčni kis delamo, samo tega nimamo pod blagovno znamko. Sestavili smo tako, da v bistvu smo šli v sistem slovenski med, ki zagotavlja visoko kvaliteto. Zdaj smo se pa še odločili, da v bistvu čebelarji, ki smo na blejskem območju, blejskem in gorjanskem občine, pridelamo ta med in tisti med, ki ga predelamo na blejski in gorjanski občini, v bistvu sodi samo pod znamko blejski med. Nikjer drugje v Sloveniji, samo blejska in gorjanska občina. Tako da med je samo iz tega področja in pa tudi sortno je bolj omejen. To se pravi, imamo lipo, smrekov, gozdni, cvetlični in pa regradov med. To so teh 5 sort medu, ki jih lahko na tem blejskem področju naberemo. Inovativnost je eden izmed kriterijev za pridobitev certifikata in blejci so jo pokazali. Ponujam lesene žlice, večinoma. Zdaj tako v bistvu nastal je čist na random, pač ob ognju zvečer, zato ker je bil dolg cajt v bistvu. Delam japanke, ki imajo kamenčke po vrhu in pa hodaš te masira, pa refleksne točke so na stopalu. Tako da v bistvu prekrvavitev pospešujem, pa še zdravilne učinke. Ideja je nastala, ko sem hodil po Savi bos in sem hotel ta občutek prenesti povsod in pa sem pač razmišljal, kako bi to naredil in sem naredil japanke, ki imajo savske kamne zdaj, da je v bistvu dejansko kjerkoli hodaš občutek, da bi hodil po Savu. Osnova za pridobitev certifikata je tudi zgodba. Zgodba, s katero podjetniki prenašajo Bled in njegovo okolico v širni svet. Zgodba, ki kupcu ne prinese le izdelka, temveč občutek, da je del nje. Blejska rajska ptica nekako sobiva z Bledom že od leta 1958, potem je zamrla, na kar smo mi leta
1998 oživel. Za obletnico, tisočletnico Bleda je postala njen zaščitni znak. Sam že 15 let izdelujem tradicionalna lesena plovila in ker sem tukaj doma z Bleda, je najbolj avtentično in pač največkrat lahko vidimo blejsko pletno tradicionalno, zato se mi je zdelo zelo pomembno, da jo vključim v ta local selection izbor. Tokratna podelitev certifikatov blejskega lokalnega izbora je le začetek. Na Turizmu Bled že razmišljajo o novih načinih, kako bi ponudbo še bolj obogatili in je dodali vrednost. Česar si želimo v prihodnosti, so pravzaprav doživetja. Se pravi, da bi se vsi te izdelki in jedi nadgradili v doživetja. Da bi se mogoče tudi med sabo povezala in da bi mogoče tudi sam zaradi teh doživetij, ki bi bila tako zelo avtentična, pristna, lokalna, se določeni gosti odločili, da pridejo sem z druga konca sveta, samo zato, da bodo to doživeli. Festival AS se je pred 6 leti začel kot enodnevni dogodek v počastitev 200-letnice rojstva izumitelja saksofona Adolfa Saksa. Od takrat je prerastel v trodnevni festival, ki povezuje mlade in izkušene glasbenike. Tudi letos so Bled zapolnili ljubitelji saksofona, učenci in profesori, starši in podporniki. V programu pa je zavelo tudi vzdušje iz leta 1960, ko je na Bledu v festivalni dvorani potekal prvi jugoslovanski jazz festival. Na prvem letošnjem festivalu AS so se zbrali slovenski in tuji glasbeniki, katerim je skupna ljubezen do saksofona. Saxophone. You have to love saxophone to be here because it's almost 100% saxophone. It's a lot of saxophone going on, and I love saxophone. It's my instrument, so this is Christmas. In zakaj ravno ta inštrument? Well, the saxophone, I would say, is as the violin, is very close to the human voice. Pedagog Hinrich von Kalnein nam je povedal tudi zanimivo zgodbo o tem, kako je eden izmed otrok, ki ga je te dni poučeval, postal saksofonist. I had a wonderful conversation with a 13-year-old who guided me to the festival hall 2 nights ago, and he is in my ensemble, and I asked him, how or why do you play the saxophone? And he said, I was playing guitar in my earlier years. I was smiling. I mean, he's 13, right? And he said, one night I was dreaming that I played the saxophone. And next day I went to my parents, and the parents, luckily enough, were smart enough to think about it and buy him a saxophone. Now he's studying the saxophone, he's totally happy, he loves it. And I thought, this is a beautiful story. Na koncertnih večerih smo slišali igrati tako mlade, kot tudi starejše saksofoniste. Žanrsko je šlo predvsem za prepletanje klasičnega in džezovskega glasbenega sloga. Vse 3 dni so potekale tudi delavnice. Zanimiva je bila delavnica Juliana Arguellesa, ki je mlade učil kreativnega skupinskega igranja. Skozi improvizacijo jim je prikazoval, kako pomembno je spoštovanje in upoštevanje svojih soigralcev, predvsem takrat, ko je v krogu solist. Primarni cilj projekta je bil povezovanje tujih in slovenskih mladih glasbenikov in sodelovanje pedagogov, ki so mladim učinkovito predajali svoje znanje. To meet new people from whole Europe, saxophone players, and connect with them, and yeah, to learn a lot and gain experiences. Jaz sem spoznal nekaj novih profesorjev, ki so zelo dobri, zelo poučno je bo v bistvu celo doživetje. Mladi glasbeniki, ki so na Bled pripotovali v večernih urah, pa so takoj opazili, da so prispeli na čudovito lokacijo. I just saw the lake, that was very nice, and the castle with the lights, it's very pretty. Nad Bledom in njegovim dogajanjem pa niso bili navdušeni le mladi, temveč tudi starejši glasbeniki. Bled is beautiful, it's absolutely beautiful. I mean, just look at the view behind it is beautiful. We have a very happy vibe in our hotel, and we had a great night in one of the bars close to the lake last night. It's really very inspiring and very peaceful. I like it. It's wonderful. Kot pravi umetniški vodja Lev Pupis, lokacija mednarodnega glasbenega festivala ni bila izbrana naključno. Pred 6 leti smo iskali lokacijo, kjer bi nekako lansirali oziroma kjer bi začeli z neko tako prireditvijo, kot je sedaj AS festival. Takrat smo dobro razmislili pravzaprav o izboru lokacije in nismo imeli ravno težkega dela, ker
ker smo razmišljali vsekakor v to smer, kot je sedaj festival šel, da se bo verjetno internacionaliziral in tu je potrebno iskati brende, znamke, kot je Bled, in vsekakor smo tudi zato Bled izbrali, ker je ena najlepših lokacij ne samo v Sloveniji, temveč na svetu. Pupis priznava, da mu je Bled skozi leta zelo prirastel k srcu. Tudi meni je Bled zlezel pod kožo v teh letih, tako da bi si želel, da tudi blejska publika pride na naslednjem festivalu pogledat. Vrata so odprta, koncerti so brezplačni in vesel sem, da je tudi občina in pa seveda Zavod za kulturo, da so prepoznali potencial tega festivala in da ste ga Blejci umestili na koledar vaših dogodkov. Kaj obiskovalke in obiskovalce Bleda navduši, ko kraj prvič obiščejo? Kaj jih očara in vabi, da se zopet vrnejo? Pred mikrofon smo povabili nekaj sogovork in sogovorcev, da z nami delijo svoje izkušnje. Well, I haven't been here very long, but I think that it's very calm, very peaceful, and I had many expectations because I saw on the internet and my boyfriend talked to me about it and told me how beautiful it was, and I'm completely satisfied. It's very calm, very peaceful, and even though it's pretty touristy, you can still feel that it's authentic. And even though it's grey outside, you can still tell that it's very beautiful, and I can understand why it's, an attraction that everybody wants to go to. And I've only been here for, not very long. So yes, very calm. I like the nature, the mountain, fresh air. I think it's a beautiful place. We are just here from yesterday, but still we really appreciate. And I think we have to see more now. Bled is a nice place. So I come from France, so I saw that on the internet, and it's a nice place because of the lake, maybe the mountains, and the forest. But I think it's maybe too busy during the summer, so that's why we are here now. Yeah, I think it's a beautiful place. We never saw such. I thought we were gonna find bad weather here because we're from Sicily down south, so we came up here today, and I think it's very, very nice. It's very clean. I didn't think we would find such a clean place. Not even cigarettes on the floor, nothing at all. And it's very beautiful. It's like fantastic. I really want to swim in the lake. What do you dislike about Bled? Nothing. The only thing I dislike, maybe like the parking places are hard to find. It was like I had to go all the place around. I was like, where am I going to park the car? And then finally found a small parking place. It wasn't too hard, and I can't really say that was really bad. But all around, I really like this place. It seems really pretty. Bled se je kot najlepše prizorišče vrnilo na koledar tekmovanj Mednarodne zveze zimskega plavanja. Takrat so gostili svetovni pokal, ki je bil hkrati preizkušnja pred svetovnim prvenstvom v zimskem plavanju. Nastopilo je 1000 plavalcev iz 36 držav, 15 iz Slovenije. Po 10 letih je Bled znova gostil svetovno prvenstvo v zimskem plavanju. V Blejskem jezeru, ki je imel temperaturo 6 stopinj, je zaplavalo kar 1053 plavalcev iz 36 držav. Iz vode so po večini prihajali z nasmeški. Oh, very good. Fantastic. Nice place, nice water. Guten Tag. No, вообще все отлично, молодцы. Водичка во. Hladna voda telo izčrpa, so povedale plavalke, a kljub temu se niso nehale smejati. Oh, it's beautiful. Beautiful. But I can hardly speak. You lose the speech. Yeah. Oh, really? Yeah. Try to talk and your mouth goes. Med zimskimi plavalci pa smo seveda opazili tudi Slovence. S temi 1000, mislim, da 47 tekmovalci je bilo tudi 15 Slovencev, kar je tudi pozitivno, se pravi, ta zanimiva panoga je tudi tukaj nekako se prijela. Zaplaval je tudi direktor turizma Bled Tomaž Rogl. Ob Denisu Benčiču, ki se je prvenstva na Bledu udeležil že leta 2010, pa sta nastopila tudi nekdanja olimpijca.
Veslači Ani Klemenčič in Luka Turk, ki je tekmoval v 7 disciplinah in tudi 7-krat zmagal. Že v začetku tedna je na 200 metrov prosto postavil neuradni svetovni rekord s časom 1 minuta, 59 sekund in 49 stotink. Na koncu me je tako že zmanjkval, tako da kar so še noge premogle, roki tak čutil več nisem. Tako da na koncu, ko sem slišal rezultat, sem Nepremagljivi Luka Turk je postavil še svetovni rekord na 100 in 1000 metrov. Ledeno mrzla voda je velik izziv tako za telo, kot tudi za pravi. A ko sta ti dva v pravem stanju in na pravem mestu, jo mraz začne še bolj krepiti. In mraz ti tok da, sam se ljudje tega preprosto ne zavedamo, koliko je to močna zadeva. Ampak takoj, ko slišiš, kako lahko tlele plavaš, joj, mene zebe sam da gledam. A ne, to so samo strahovi, ki se konstantno oglašajo. Mi smo veliko močnejši, veliko močnejši. Mnogi pogumni tekmovalci so tu plavali že večkrat in k nam se, kot pravijo, radi vračajo. Excellent. This is excellent and it is very well organized. Just amazing. This is so nice to be here. We feel very, very comfortable. We have been in Bled before. Some of us was here the first World Championship. And we were here last winter in the World Cup, so it's so nice to be back. Bled imajo radi predvsem zaradi prijaznih lokalcev in pa seveda naravnih lepot. That is so beautiful. Just looking out across the whole lake and seeing the island and the castle, it's been really nice. Fabulous. It's a really good event. Lovely weather, lovely venue. We're really pleased to be here. Razigrani in vedno dobro razpoloženi plavalci iz tujine pa so pustili tudi dober vtis pri županu. Velika večina jih ni prišla sem zaradi kakšnih priznanj ali medalj, ampak zato, da se imajo fleten, da vidijo nove kraje, se spoznajo med sabo. To je v bistvu ena velika družina, mladih, starejših, suhih, debelih, ampak vseh dobre volje, to je najbolj važno. Dodaja, da je svetovno prvenstvo v zimskem plavanju pripomoglo tudi k pozitivni predstavitvi našega kraja. Mislim, da je to izjemen pozitiven dodatek naši že tako dobri promociji. Prišlo je čez 1000 ljudi, nekateri so prvič, večinoma jih je prvič, nekateri so bili že pred 10 leti tukaj in upam, da bo to kar se da tradicionalna prireditev, saj en zimski pokal, ker vsako leto svetovnega prvenstva seveda ne moramo dobiti. Ker so vsi hvalili organizatorje, pa so ti morali tudi pohvaliti sami sebe, povsem upravičeno. Ja, jaz mislim, da je bilo prvenstvo zelo dobro organizirano, tako da nekaj samohvale, ampak mislim, da dejansko, saj kar smo videli v tujini, precej neprimerljivo, v pozitivnem smislu seveda. Tako da v strani udeležencev dobivamo dobre ocene, strani obiskovalcev. Po športni plati mislim, da super organiziran, pa tudi logistično nam je vse klapalo. Predvsem pa mislim, da je bilo to zelo pomembno oziroma zelo dobro za samo destinacijo. Praktično v mrtvi sezoni smo precej dobro napolnili Bled, tako da temu so pa tudi take prireditve načeloma tudi namenjene. Za spomin pa so nam Britanci zapeli še pesem. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. And different lyrics, but To je bil zadnji prispevek v naši tokratni oddaji o turizmu Bled na dlani. Ostanite blejski do naše prihodnje oddaje v marcu.